ithuba lokubana nawe akhulotshise abasibukeleko njenganje nalaba esinabo njenganje. Ngiyathokoza Mnguni ngokukhulu ukuzithoba ngilotshise wonke umuntu okhona ehlelweni namhlanje. Ngithi wonke umuntu ophethe ithubeli wathi athathe isikhathi sakhe azongena la elangeni namhlanje. Ngithi kwangakonke ngingaba impumelelo, kwangakonke ngingakhamba kuhle ngendlela ekuhleleke ngayo. Mnguni ngiyakuthokoza, ngithokoza noMahlangu lapha hlanu kwami. Ngiyathokoza wonke umuntu okhona nje, nalaba engibabona kwengeze ngabaceda, nalaba abasefesitereni nabo ngiyabathokoza. Ngithi uZuma Schutu basi. Siyathokoza Msehlanyana, angithathelele ithuba nginikele wena bonyana khulotshise abantu abasibukeleko nabasezako basije balotsha injalo nje. Msehlanyana ngiyinikela wena leli thuba. Akwande Mnguni, ngiyathokoza ukuba ingcenye yehlelo lanamhlanje. Begodu-ke ngiyathokoza, ngithi akwande kakhulu, begodu-ke ngilotshise nalaba bakhona, ngingakhohlwa-ke nokulotshisa uMahlangu, uChief. Ngiyathokoza ukuthi ngibe ingcenye yenu elangeni lanamhlanje. Siyathokoza bobaba, mana ngithathelele ithuba nginithokoze esikhathini esifitshane nginikele sona mayelana nesihloko esigijima phezu kwaso ebusukwini banamhlanje. Ngiyazi ukuthi esikhathini esiningi kubalulekile bonyana abantu basifunyane ngesikhathi isihloko, so that they can prepare lokho abakupreparako lapha nalapha. Yeke ngonobangela wento eziningi nokubana sibuya kuphela veke mani into eziningi ukudinwa kuzipha amandla. Yeke nginibambe ngesikhathi esifitshane inhle, kodwana ngithokoza ukuthi nivume ekutheni nibe nami ebusukwini banamhlanje sizokuba nabantu siphendule imibuzo namtjana ama-concern aphakanyiswe babantu kuma-inbox, kuma-WhatsApp and so forth. So ngabona ukuthi ebusukwini banamhlanje akhe sigijime phezu kwalasi isihloko enginivezele sona emini lokhana nginihwathako. Ngithi mina kunodade obhalileko ekudingeka bonyana akhe sigijime phezu kwaso isihloko asilethileko, njengalokho angibawile ekutheni omunye nomunye umuntu nenge kunesihloko afisa bonyana akhe kukhulunywe ngaso, bangibhalele kuma-inbox and all that, so that singafunyana umuntu ongakhuluma ngaso leso sihloko leso, nofana sisoke sikhulume ngaso. Kungaba nokuthile oyedwa akuzuzako okuvela komunye, uyabona. So namhlanje isihloko esigijima phezu kwaso akhe ngitsho ngithi siyafuna ukuba nzimanyana, kodwana nginethemba lokubana nina nizosenza sibe lula ninobabili, and then ngokubambisana nabaphasi lapha abazanande baphosela ama-comments nofana bafune ukungena phezulu batsho okuthile nabo. Ngiyathokoza Mnguni, ngiyathokoza kakhulu. Isihloko esigijima phezu kwaso ebusukwini banamhlanje sikhuluma ngezondo elethwa babelethi hlangana kwabantwana, ukuhlukanisa abantwana nofana ukungaphathi abantwana ngendlela efanayo. Yeke ngaphambi kobanyana mhlambe siregele phambili ngalesi sihloko, bengizokubawa Msehlanyana ekutheni akho sivulele ngomthandazo usibawele kuba kuNkulunkulu ekutheni akhambe nathi ebusukwini banamhlanje sikulesi sihloko. Ngiyathokoza. Abangimorosika isikhathi-ke lapho ngizokuba ngena phezu kwendaba, singathandaza. Baba, udumo, amandla, iphazimulo, ubungcwele, ubukhosi bunge bakho. Nkosi onamandla onke, wembetha amandla njengengubo, wena-ke ugibela amafu njengenqola. Nangalesi sikhathi Nkosi onamandla onke, in this session sithemba wena Nkosi uthi kikho konke siyokufunda nesiyokuzuza la
kuzosakha begodu kuzosihelebha ngamunye wethu elangeni lanamhlanje. Egameni likaJesu Kristu weNazaretha, God, we pray that ukuthi masekuvalwa le podcast, masekuvalwa le show today, everyone makaphume a-informed, aphume a-transformed, aphume kunento ayizuzileko, sakheke kwazi ukuthi kube nendlela eyaphambili egameni likaJesu Kristu, inkosi ebuya kuze kube phakade. Amen. Siyathokoza. Boba banasihloko ngokuzihlela kwenu nizakuthi ubonyana mhlambe ngubani othoma gijime phezulu kwaso into efana nalezo. Isihloko sithi izondo namtjana ihloyo elethwa babelethi hlangana kwabantwana abababelethako. Angithokoze Mnguni, ngitsho mina ngithi inzondo hlangana kwababelethi nabantwana ngasikhathi ivamisile ukuthi ibe khona, iye yavela ngasikhathi, ngavela enhlangothini zombili, ngavela ngemntwaneni iye kumbelethi namtjana ingavela kumbelethi iye kumntwana. Akhe ngitsho Mnguni ngithi mina abantwana nabo babodwa bayayicreate inzondo bayilethe kubabelethi emveni kokuba sebakwenzile lokho. Ingasi ukuthi ababelethi bayazonda, mhlambe bazondiswa zizenzo ezenziwa abantwana, ngoba ngasikhathi naye ukhulisa umntwana Mnguni unehloso namtjana unenjongo yokuthi umntwana lokusasa abe lilitho kuwe, umntwana lokusasa akuvezele okuthize, njengalokho mhlambe nabakuvezako indodana yakwaMnguni bese bakuthi igama lokuthi ungumandla namtjana unguVusumuzi, ebakholela ukuthi ngelinye ilanga batsho bathi igama liyamlandela umntwana. Nabathe unguVusumuzi balindele ukuthi mhlambe umuzi wakwaMnguni bese uyavuka bese uyaqina, kodwa-ke ngesikhathi wena-ke ungakwenzi lokho bayalimala abazali bese kukhula okuthize. Ngebhadi-ke uthola ukuthi hleze mhlambe abazali kunabantwana ababili ukuya kabathathu, uthola ukuthi mhlambe wena lo wokuthoma bebaqinelele khulu kuwe, bese-ke uyaphambuka endleleni, bayalimala abazali ngalokho. Ngiyangiveza ngithi mina into ezenziwa abantwana ngasikhathi ngizo eziveza bonyana abazali bese bayalimala emoyeni bese kuba ngathi yinzondo. Bese-ke lapha-ke uthola ukuthi mhlambe ne-comparison eyenziwa abantwana ebazalini babo, nakho lokho kuvela khulu kokubana uthola umntwana ukhompera umzali wakhe nomzali omunye wangawamakhelwane, namtjana umzali akhompele umntwana wakhe nomntwana omunye wangawamakhelwane. I-comparison nayo iba budisi khulu hlangana nababelethi nomntwana. Bese ngibuye ngithi ichi ukwenza umzekelo lokhanyana Mnguni asithi mhlambe ngakwakho kudliwa uburotho obutjhatjhweko, nasele uyanga kwamakhelwane udliwa uburotho obunepaloni mhlambe entweni ezinye eziyaphambili, wena usafinyelele ekutheni ukwenze lokho ngoba imisebenzi ayifani Mnguni. Amandla akho nawo aphelela lapho kukuthi mdele uqinisekise ukuthi at least nawo abantwana bakho bese balala badlile, ngoba i-comparison ikhona, abantwana bese bayakhompera bese lokho kuyabalimaza, bese kugcineni gcina sekuthiwe kwamakhelwane kunjani. Bese ngibuye ngithi mina ngenze example ngithi mina umntwana nawuhlala naye Mnguni akudingi ukuthi umbuze ukuthi udingani, ngoba indwezo zikhona, uyazi ukuthi umntwana uhlogani. Ake sithi-ke nangeke umntwana uyamthatha umsesikolweni uyambhadalela njengeyena imbereko ihlogwa nje, umntwana umfise ukuthi abe ngokuthile kusasa, selasukile Mnguni akhambile endaweni lapha yokuhlala khona, angasaba ngilokho amele ukuthi abe ngikho, ajuguluke ngenxa ye-peer pressure, ngenxa ye-peer pressure, ngenxa yabangani ayobathola lapha baye khona. Bese ukusuka lapho kuya phambili Mnguni kuba ne-problem, ngoba ulala ungakadli wena ngikhaya, nilala ngingakadli nalaba abantwana abakhona ngikhaya, ngoba umntwana oseduze akukabaluleki ukuthi umbuze ukuthi utshoda ngani, ngoba uyazi uhlala naye. Kodwana lo okude kulapho odosa khona ifoni bese umbuze ukuthi mntwana utshoda ngani lapho, kanti ekutshodeni nganapho ekubeni uyazimisuse lezi zinto lezi wena obhizi ngazo, uthi uyakha uyamakhisa, ekugcineni agcine bese ali-drop out, bese ekugcineni kusuka nakabuya kwabuya nebhege neswara sakha uthiwe mina uyangibandlulula.
lalela Busehla. Angijame lapho umngoni. Busehlanyana singakangeni phezulu kwakho konke lokho okukhulunywa ngubusehla omkhulu, nginikela wena leli thuba lokubonyana ugijime phezulu kwaso lesi sihloko. Akhe ngiveze nalihlangothi ke mina. Kunanasinto ngelimi lesiyeni abathi i-verbal discrimination. Ukuhlukumeza nofana ukubandlulula ngamagama. Kunebandlululo ngasikhathi elethwa ababelethi ebantwaneni iza ngamagama. Ene khumbula mnguni ukuthi igama lihlala isikhathi eside ukudlula isilonda. Mara isilonda esilethwa ligama isilonda esiya ngaphakathi. Yingakho abanye haye bathi kunokuthi umuntu angitshela amagama kungcono ngibethe, ngoba yingakho nabantu bengubo bagcine bathi umuntu kunokuthi angitshele amagama abhlungu ngcono angibethe ngiphole, ngoba amagama akasuki, amagama ayahlala. So ke kune-verbal discrimination ngasikhathi eyehliswa bezali iya ebantwaneni. Uthola ukuthi indlela abazali abakhuluma ngayo nabentwana igcine iletha ibandlululo. Uthole uzwe akhe ngiphe umzekelo, uthola ukuthi unina lomntwana akasahlali noyise lomntwana, athi unehloko ekulu njengeyakayihlo, ngoba uthi nakabona lo mntwana lo ngasikhathi kuqubukulaka phezu kwakhe ngenxa yesilonda saphambilini ekhange saphola. Esithi nakabona umntwana akhe lo sigcine akhumbula uyise lo mntwana. Thola ukuthi nesilonda sikayise kamntwana akusiso esapholako, akhange saphola sona ngokwaso. So ke uthi nakaqala umntwana lo bese nomntwana lo kuvuka lesa silonda saphambilini. Ngasikhathi ke nebandlululo njengoba ubusehla sekakhulumile ukuthi kuyenzakala ukuthi ngasikhathi isuka ngebantwaneni iye ngebazalini, ngasikhathi imbangela kuba nalento sibiza ngokuthi emotional blackmail, emotional blackmail or emotional abuse. Amagama abhlungu uze nogogo nakadlala nomntwana, yingakho ngithoma ngamagama ngokuthi amagama abhlungu. Uze ugogo nakadlala nomntwana, umntwana sesemncane athi mayingwadla kagogo yona. Amagama la ayehla ngasikhathi ayatshaleka emntwaneni, ngoba amagama ayingozi mnguni, ngoba amagama ayakhela. Bagcine bathi ibizo lomuntu liyamlandela. Bese ke ngasikhathi kuba ne-emotional blackmail esuka ngemntwaneni iya ngembelethini. I-emotional blackmail, amagama uthola ukuthi angakwazi ukuhlalisa amagama naye akhuluma, ngoba amagama ayayenza i-emotional blackmail. Uthola ukuthi umuntu ugcina akhuluma amagama la ayakhela abanga isilonda embelethini, sigcine sibabhlungu leso. Ngasikhathi ke ezinye zenzathu ezibangela ukuthi kube nebandlululo hlangana nabentwana, i-stress nofana ukugandeleleka ngokomkhumbulo kokuba mbelethi. Ngasikhathi haye bathi lokha nawuthola umntwana, ngemva kokuthola umntwana kunanasinto ebizwa ngelimi lesiyeni namtjhana lokuboleka libizwa ngokuthi i-postnatal depression. Ukugandela ngasikhathi ingakwenza nokuthi uthi umntwana ngesibhedlela ngaphakathi, umntwana khona, ngoba yini kunezinto ongakazamukeli. Umntwana lothe emva kokufika kwakhe kwaba nokugandeleleka ngokomkhumbulo, nakho okugcine kwehlisela ibandlululo phezu kwabentwana. So nakho lokho kuyabanga ukuthi ke kube nebandlululo eza hlangana nabentwana. Ngasikhathi ke ibandlululo ebantwaneni ibangwa zizinto ezenzakala emphakathini. I-influence ingavela
emphakathini ngezinto ezenzakala emphakathini ngoba nangabe umzali ukhona ukucathanisa abantwana uthole bathi umntwana wena Dlamaga awusafani noSipono nakoFanezini bhetereni ubhetere khulu omfriend nasikhuluma ngabantwana sikhuluma ngabantwana bakoFanezi kuthini ebantwaneni ukuhlukumeza umntwana lokho thina kaningi sicale isandla mara amagama anendima yeke-ke asitsheje kubalulekile ukuthi abazali batsheje nayo indlela engababangela ukuthi bagcine bahlukumeza abantwana ngikushaki kubona kokubeka isandla ngoba ngasikhathi kuthiwa inrandokazi kamama okunomntwana othanda kakhulu inrandokazi kamama wami umntwana ubuye euniversity ungangitsheli ngawe nangikhuluma ngawe mina ngizibona ngabo lamathumbu ngenye yebandlululo eyehla phezu komntwana ngenzakala isilonda esosikafika phambi kwakho nakangene kamntwana yedwa ziyavuka lezi zinto ukhumbula amagama abakutshele wona yingakho ngithe amagama anendima angazibona uyangizwana okwanje sehla ngikuzwile sizokwenza nje njenganje sizokuvulela udade ophezulu uDulishi abe namezwi phezu kwaso lesi sihloko and then ngokuraga sichinge phambili kuzokuhamba kuba nemfakela nemibuzo esuka ngaphasi kibo abantu abanathi ebusukwini namhlanje D angikulochise ukwamukela ehlelweni izama podcast Angilotshise namhlanje ebusuku ngilotshisa abalaleli behlelo ngilotshise nabo baba esikhamba nabo namhlanje ngithokoze baba Mnguni ukungimema nanoma zange ngiprepare but ngiyacabanga ukuthi ngoba ungibize ngoba itopic le ngime ngikuthumelele yona Mnguni singabazali or nathi singebantwana sibelethwa bazali ngiyacabanga ukuthi kunezinto esizifundako ebazalini bethu esifuna ukuthi zingadluleli ebantwaneni bethu njengoba bobaba babekile ukuthi kunokuhlukahlukana kokuphatha abantwana emakhaya whether isimo somnotho esenza njalo or ukuthi umzali unenzondo phezu komntwana wakhe ngoba abuya ku-relationship nobabakhe mhlambe relationship beyingasimnandi then wagcina sekaba nenzondo phezu komntwana ngento yenziwa ngubabakhe thola ukuthi akasamphathi ngothando analo njengoba ubaba tshwile ukuthi kunento esiyibiza nge-postnatal depression whereas ngiyacabanga ukuthi ngendlini enzima ikulumo enjengaleyo akusiyikulumo esiyithatha siyiphathe mihla namalanga akusiyinto esiyithathela phezulu but it's something existako yinto ekhona ukuthi kuyakhonakala ukuthi umzali athwale umntwana 9 months athi angambeka phasi abe nenzondo enye buhlungu khulu hayi ukuthi kunento umntwana azabe amenze yona but izimo avane adlula kizo ngaleso sikhathi ngiso isimo esizokwenza umzali ukuthi angasaphathi umntwana kuhle and kunama-pointers engifuna ukuthi ingathana sigcila kiwo ku-topic namhlanje i-parental favoritism amongst ama-siblings ukuthi umzali akhombise omunye umntwana ukuthi umthanda kakhulu ukudlula komunye umntwana kungenzeka niyi-6 ekhaya mara uthole ukuthi kunomzali okhona ukuthi athanda umntwana munye hlangana nabantwana abayi-5 or athande 5 azondre munye and of which koside sizicale inzathu zokuthi this parental favoritism ukuthi umzali agcine abe ne-favorite ebantwaneni bakhe uthola umuntu athi mina ngiyazi ukuthi mhlana ngifaka into zami zizokuhlogonyelwa ngubani ngiyazi ukuthi ini yami
laba abanye abantwana abathatha babekele eqadi. Into engifuna ukuthi ngathana siyiqale leyo ngoba ngiyo into ebulala isitjhaba malanga la, because at the end of the day umntwana nakafila ukuthi mina uma nobaba bangithanda, and then bese nakaya ngaphandle aya kwabanye abantu uletha muphi umbono ngekhaya leli abuya kilo. Number 1, because the into engifuna ukuthi siyiqale. And number 2, ukuthi thina sibantwana or abantwana bakho sele bazi ukuthi ngubani favoritism, what happens to the other child, kwenzakalani ngalo othi wena i-favorite yakho. Wena mzali awudali inzondo yokuthi abanye abantwana bazondre lo ohlala umthatha umbeka phezu kwesitulo, right, umbeka phezu kwetafula, yoke into kungakafiki ubusehla. Awa, akunanto ezokwenzeka ngikhaya. Madoda, kungakafiki ubusehla akunakuthi yini into oyakhako phakathi kwekhaya lakho, like uwakha isithombe siphe ebantwaneni bakho ukuthi dele bangazwani or bazwane kangangani, uthi namhlanje ukhambileko bakwazi ukubamba ikhaya lakho ungumzali. Into leyo asiyiqaleni sibazali abatsha, sibazali i-favoritism among siblings iyayidala inzondo phezu komntwana omfavorako and phezu kwabantwana bakho labo ongabathandiko. Right. Ngibuye ngithi I just want to be a mouthful before ngehla ne, before ngizokupha abanye. Siqale nathi ama-psychological factors wokuthi if you are a parent, abantwana they go through ama-stages. How well do we understand ama-stages abantwana abadlula kiwo, and how available are we njengabazali phezu kwabantwana bethu ukuthi umntwanakho nakuzokuba neproblem ahlangabezana naye estradeni uvuleke kangangani njengomzali ukuthi umntwana eze kuwe afika ahlale nawe phasi athi ma baba ngidlula kulesi simo, ngidlula njani ngoba nina nibadala kimi. Umntwana uthi nethi nakafika kuwe athi uzokutshela whatever uthi ya Thomile besana. Uyabona, especially abantwana babantazana. Umntwana omsana nakeza kuwe asithi akana male figure, abomalume abekho or uyazikhulisela wena unguma uzikhulisela umntwana omsana, nakathi yakhuluma sowubhema sowudawa, like awumnikeli ichance yokuthi az express akhulume ubuhlungu obukuye. So i-unfairness of raising a child and into ebuhlungu ukuthi parenting ayina manual, ayinancwadi ukuthi uzokuvula upage 2 uqale ukuthi umntwana nakadila nakenza so koste ngenze so, nakenza so koste ngenze so. But ukunikela umntwana ichance yokuthi angene, umnikele ispace leso sokuthi nanoma angahlukumezeka kangangani estradeni, but I know ukuthi ikhaya likhona, uma nobaba bakhona, I know ukuthi umalume ukhona, ngiyazi ukuthi umkamalume ukhona. In those situations sisenza njani ngoba namhlanje sithola abantwana abaningi bakuma cases we rape mnguni, bakuma cases we abuse, they can't talk because of thina the way sivale ngakhona sifuna ukwenza. I think ukuthi mhlambe or sibe nobumnyama bokuthi umntwana you can't listen to a child. Wena umkhulu ama decisions owathathako owathatha ngoba umkhulu, like umntwana kamaranga afika athi no baba wrong, uyokuthoma uthi yo ungazongihlolela wena ngithenga ipuphu kwama. Uyayibona, ngime ngithenga ipuphu, ngime ngithenga isitshebo, how can you uzongilawula ukuthi ngenzeni ngingenzini. As I can track back kancane ku-story kade sikhona ku-social media, bekunestory sakasesilo ekade akhulisa abantwana bendoda yakhe naye waba nabantwana lapho banabantwana abayi-8. Mhlanu baba loya aphuma ngejarden wathi who are you to tell me what should I do and should not do, and ngapha nilimaza abantwana, niyakhulisa mara ngapha kodi niyalimaza. Like how do we deal with such ukuthi
kukho konke asiliseni i-favoritism, asiliseni ama-perception nokuthi abantwana bancane and abazali ithi nami sengimzali thingizibali ngithi esidala khulu inzondo hlangana nabentwana, because you can ukuthi umntwana afike ngifike mina ngingudulishi ngize kuwe Mnguni ngithi babu ngubaba ngikuphathela ama-cold drink. Ubusehla lokha nakafikako uthi umntwana nami yazi soloko wangoveke epheleleko angadli lutho ngilambile. Yeah. Into enjalo ikhona and it happens. And then mina ngazi ukuthi ubusehla mara useduze noma nobaba. How come mina ngise Cape Town koste ngibuye ngizokuthenga igrocer kwabe ubusehla ngumnakwethu ukhona eduze koste ngathanda uyabahlukomela nakangakhoniko angifonele athi ngithola isimo ekhaya singasirege. Mara into leyo abazali bayayenza ukuthi sibe ntwana sigcine sisondana, because ngizokuthi mara umfowethu abazali bethu bangalamba ala eduze wabe kanti umfo uyayithenga ipuphu uyasithenga isitshebo uyabahlogomela nedi ngoba nabo banehliziyo ede yento yokuthi angazi ngithi or bakhulisile or basenzeni angazi, mara into leyo iyayikhosa i-division ngaphakathi kwekhaya. Angehle ngokuzithoba mkuthokoze. Hey. Ngiyakuzwa Duli. Thank you so much for imifakela ozenayo. Sizobuya ngakuwe. Ake ngamukele usesu nokuthula, sesinokuthula yeche. Sanibonani. Angikunikele leli thuba katwethu sikhulume nganasi isihloko izondo elethwa babelethi ebantwaneni. Ngiyathokoza ukuthola ithuba. Thank you. Ngiyanilotshisa entambama ne. Thembe ukuthi ilanga lenu beli productive. Mina ngizongisherela yami ki-experience. Ngidlulile kulesi simo ngiyasazi. Ekhaya, okay, mina ngikhulisa abazali abashadile. Sikhulile ekhaya sibantwana siyi-5. Sibandazana siyi-3 namadodana ayi-2. I-firstborn yindodana. It happened ukuthi umama, mind you, umama uthanda i-firstborn and uhlala sitshela right through ukuthi kini noke engimbona ukuthi ngewami ngilo. Imagine ukuthi uzizwa njani umama wakho nakatsho njalo. Okay, it happened ngelinye ilanga sinomnakwethu. Asichiyani kude sinayo. Siyakhamba siyokubhala ama-learners soyi-2. Yena uyibhala useKimberley, mina ngingapha kaMhlanga. Ngiyabhala ngiyaphasa. Yena kwenzeke afeyile. Afonela umama amtshele. Umama ke wathi injakazi lecabanga ke yona itholile. Ngimi injakazi leyo. Ibhlungu mara ngazitshela ukuthini ukuthi la emhlabeni ukuthi vela ngeke ubajabulise bonke abantu, mara yababhlungu ngoba mina ngihlanukelwa ngumama. Ngiba ukubamba emlonyeni dadwethu. Uma othi injakazi lo unibelethani nobabili, are you both biological children kuye? Yes, singebakhi sonke. Okay. Net ngoba ithando lingakulo. So kwenzeka ukuthi ke mina izinto ezingiphatha kabuhlungu ngizitshela ubaba. Sinobaba besizwa naye. Mara ngahlala ekhaya, hlala emberegweni eza ngama weekends. Ubaba kube nguye osihlalisa phasi sibantwana bakhe yasitshele ukuthi hayi mani ningaphiki naye mamenu sona. Still singam understand ukuthi kanjani singaphiki naye kanjani ngoba uyasizala umuntu lo. Bekakhona ukuthi ubutami kamare angenza ini wrong emehlweni akhe i-right and angeke samsola. Sagcina samngekile kangangokuthi umama wathi agula, wathi mina nangibhubhako engizomthatha ngikhambe naye kuyoba mntwana nami engimthandako. Samkhuza ukuthi no man, you can't be saying into enjalo.
thina sisadingana sibantwana bala sisadingana ngoba akekho umuntu omunye sizobambana naye ngaphandle kokuthi sibambane sisodwa thina la ngendlini. Kuyenzeka-ke nango phela uyashona umama ushone ngoJune, ubhutami lo uthoma ukulila June up until last day yokuphilo bakhe ngo-October, ilanga lokugcina laka-October. Solo uyalila, ulilela umama, wabhubha naye. Yabuya leya nto le yamagama kamama lawo ukuthi mina engizokuhamba naye mntwanami. Ngathi nangitshela ubaba ukuthi phela umfazi wakho watsho so, wathi mara yini into leyo bekayitsho leyo. Ngathi injalo ene sesamkelile since vele sibonile siyi-experience-ile ngisho nayo iyenzeka naphambi kwamehlo ethu ukuthi vele nguye loyo bekamthanda. Mara ibuhlungu kangangokuthi wathengelwa nekoloyi, yoke into beyitholwa nguye. Ubaba bekaletha izinto kuhle ngendlini, umama kube nguye osibandlululako. Mina ngifundile esikolweni, ngifundile ngiyi-graduate, mara ngoba ngingasiyintandokazi zange ngabhadelelwa mina imfundo zami zonke ukuthi ngikhona ukuthola inhlabagelo zami. Ibuhlungu into leyo. Nje nasisele nobaba sekunguyeko oyenzako-ke nje, ucala indodana le encane asele nayo. Thina abantazana tshuthi angazi siyini, simathulusi lapha ekhaya. Ngamanye amagama soloko isaragela phambili ibandlululo le, ubaba begadanganayo lesa sikhathi umma sasekhona, kodwa njenganje sele umma khambile iyavuka kubaba. Iyavuka kubaba, ucala indodana. Ngila esiyabuswa ngomberego ne. Indodana encane ire yamatraga epalisa, mara bakhona ukulambisa abantwana ngendlini laba basilandelako. Babalambisa abantwana kosa bafonele mina bathi sesi ubhuti akasenzeli lokhu nalokhu. Ngithi njani bekasekhaya nobaba khona ekhaya, why bangathenga ukudla? Mina mele ngisuke la or ngibathumele imali ngila ukuthi thengani lokhu nalokhu. Uyabona ukuthi into leyo ibuhlungu njani ebantwaneni. And iceda nehlonipho ngoba ubuphetshani bekhaya ngibonile vele ukuthi abusenahlonipho phezu kobaba, of which mina into engingayifuniko. Noma ngizama ukuthi ngimbuyise endleleni, ugcina sekangiphendula ngamagama abuhlungu ngokuthi ubaba wagcina khipha igama lokuthi kimi why umama wakho enhle kubeka ngakhiphi lesa sikhathi. Yayizwa ke Magama abode. Yes. Yo. Ibuhlungu baba uMnguni, ibuhlungu reg, ibuhlungu. Nje sesiyakhona ukucoca ngayo nje ngoba sesikhulakhulile, mara hayi ibuhlungu. Mina ingizwisa ubuhlungu kangangokuthi noma ngingena ku-relationship ngizihlala ngizitshela ukuthi angimfuni umntwana. Ku-relationship ngingena ngoba i-relationship ikhona, mele kube yinto ebakhona, mara ukuthi batsho ngiba nomntwana sengisaba. Nginomntwana oyedwa empilweni and vele ngifuna uyigcina njalo. Okay. Angenze so. Ngiyathokoza ama-gift Nambuduma, ngiyathokoza Nhlanhla Nation. Hey, amagama esikhuwa. Sesinokuthula ake ngithi ncancabe mama kilokhu ogowe through kiko, ampuri nosakho wa through kiko. Busehla omkhulu, ake ngibuze naku Mswekhethu. Esikhathini esiningi ibangelwa yini izondo hlangana kwaba ake ngithi kubabelethi bayise ebantwaneni, kube nalo oyindrandokazi and then lo omunye abonakale kumuntu ongathandwa ngendlela ekuthandwa ngayo lo omunye. For example, usesinokuthula la umfowabo omkhulu bekumuntu ampuri oyindandokazi kumbelethi wengubo, bona kungasibantu ukuyaphi ngalamagama walethako. Esikhathini esiningi kubangelwa yini ukuthi kube njalo emndenini? Angithokoze Mnguni ithuba unginikela lona.
ngithokoza khulu kungancabeze khulu nakudadewethu isika hleze mhlambe ngathi siba mrabho siyaflegela siyaraga siyaphambili nanoma mhlambe bebaqalelele bonyana ngoba umbelethu wembaji ngesikhathi uma bekasesekhona hleze mhlambe bekasehlangothini labo kuyaya ugcina sele mhlambe angasesesehlangothini labo. Angibuyele mnguni ngitsho mina ngithi esikhathini hleze mhlambe siphila kiso emalangeni siphila kiwo la nawuthi uqalisisile kuhle ingasi wonke umuntu ingasi wonke amahlangothi kodwana ngasikhathi mntwana kwethu kuyenzeka indima edlalwa abazali ibe ikulukulu kwangangokuthi umuntu sele athethe unomuntu kokodwa uyangiphazamisa akhe ngim-athende ngizokubuya. Alright. Alright. Ukusehla selomganasa yokuattenda umuntu ngikwamukele Itumeleng. Ngibona ngathi kabuyi Njani? sihlwile masingezwa ngikhaya. Sikhona indaba kasesinokuthula yazi ibhlungu. Mina ngizokhuluma yami experience ne. Mina ngithi vane ikinga isemzalini kahle. Mina ekhaya ngiwumntwana ngi1. Mara ngendlela engikhule ngiface inzondo and experience from umuntu wesimame. Abazali bami mina batsho ba divorce ngisesemncane ngina 7 years. Mara ngizokutshela ukuthi izono zakayihlo ngazithwala zonke. Tot namhlanje azange ngilithole kahle uthando elibuya kumama. Bekahlala angekho mina ngikhuliswe ngugogo wami full time. Wathina noma ugogo ashona ngayezwa kuhle ukuthi nje ngilahlekelwe umzali. Akhona umamami aphila but umuntu obeyumzali kimi bekungugogo wami. Angangithengeli next sikhule namakhazini ngendlini abomama abo bayasebenza. Mina bengithengelwa izinto ugogo, can you imagine ukuthi ngegrant ngezingaki izinto ebengithengelwa zona. Ehlangana nama siblings wakhabo mamami bonke nguye umamami ayedwa onomntwana oyedwa. Abanye bana 5 4 3 mara ngitshela ngithi abantwana babo bebangasweli next. I was the only child obekaswela. I was the only child obekathi nakabuye esikolweni bamnikela isitsha samatamati nama-anyanisi okuthengisa. Because abanye laba abomama abo baya afforda ukuthi babenzele izinto. So ugogo wami was like no yazi asiyenze njani. Angithenge izinto esikolweni uhambe namazimba namaswidi uthengise after school sikunikela amatamati nama-anyanisi uthengise. Uyabona ukuthi i-childhood trauma ngibe nayo ngisakhula. Kuhle nangikhulako bengithi ugogo uyangizonda akangithandi. Kani kahle bekangifundisa ukuthi labo ungababheki ngoba abazali babo baya afforda. Wena asihlanganise ngapha. But bengistruggle esumntwana because bengingatholi isikhathi sokudlala. Nangifika endleleni ngithola abantwana abadlala ngibeka isitsha lapha eqadi. Ngijoyina abantwana aba. Licala phela ngingathengisi. Ake ngikubambe kancane emlonyeni mama. Laba abanye abantwana egade bazindandokazi ebabelethini ngalesa sikhathi wena nawunikelwa uvasi bonyana yogijime nemizi
uyokuthengisa amatamati namtjana lokho ebekade ukuthengisa ngaleso sikhathi. Baphi njenganje benzani empilweni? bhuti ungaphinda ulibuze futhi. Mina nje ngihleli kwami, bona hawa, kuyembesa kuyembula. Ngikubuzisa lokho ukuthi at some point Yesu ugogo wena ubona ngasuthi mhlambe uyakuhlorisa into efana nalezo, but it was a blessing in disguise. Look how you are booming today. Injalo bhuti, ngiza lapho ukuthi ngangibona ngathi ugogo uyangihlukumeza, mara namhlanje ngijamile ngumfazi ngibonile ukuthi ugogo ungifundise ukuthi zijamele konke ungazenzela kona. At my young age I was trained to be independent. Kwathi nasengikhulile azange ngimkhohlwe umama ukuthi nguye ongizalako. Ngathoma ngamfunela istand because of bekaloku ahlala emarumini. Ngamfunela istand, ngathenga istand. Ngamsusa from ekhabo ukuthi angasahlali khona. Umuntu obeyanganginaki number 1. Ngamletha, ngamfunela indawo wahlala la esiyabuswa ngamakhela umuzi. Ngithize nakufika isikhathi mina sengizokuphuma ngiyokuhlala kwami bese ngimakhelile ngicedile. Ngithi angifuni ukuthi kusasa because of umuntu nangakakukhulisi abazali bane tendency yokuthi ungathi siyabakoloda babumnguni. Umuntu akutshele nge9 months izinto mawunazo kuthiwa mdele wayangangiphi lokhu angangiphi lokhu umntwana makanginaki. Angisho kwalala ugogo, the person who was dear to me. So ngazitshela ukuthi nje ngimengedwa ngoba umuntu ebengizithame ngaye ukhambila ngitsho. Ithando mngunazanke libe khona from kumzali ongizala ngingedwa. Ingakho ngithi kusesinokuthula inkinga kanengi isemzalini yena. Ayisise emntwaneni. Qala mina ngi1 mara uthando la kamama angilazi futhi la kababa milona angizolitsho ngoba angisho abazali nabasebahlukana indoda ithola omunye umfazi yashada and then ngi-distance from the dead. I can't even say ngizoya ngiyohlala naye no naye uzakhela umndeni wakhe omutsha. Mina ngapha ngisele ngisepotweni yokuthi after the divorce uma wathatha isinqumo sokuthi no nale ngane ngiyoyidampa ekhaya angeke ngihlale nayo ngize ngiyikhulise. Uyayibona ukuthi njani? So sibuya siphumelele futhi ngithanda ukubakhuthaza ukuthi kona kubhlungu ukuthi umzali angakuthandi, mara take it as a blessing in disguise. Uyakufundisa ukuthi zijamele. Funda ukuba mfazi sokuthi umuntu lakakulaxaza ungalileli ukuthi umuntu ungiyekelile. Qala ukuthi sinama trauma angakanani, sizokhulisa abantwana sinama trauma lawo. Ingakho nasizalile we make sure ukuthi abantwana bethu they don't go through lokho thina esidlula ngaphakathi kwakho. So usesinokuthula ngiyamkhuthaza ngithi inkinga isemzalini mntwana ekhaya. It's not about ukuthi wena beningakhi no. Uzothuthuka sesi, uzoba right. Mina ngiyak-encourage tot namhlanje mina i-relationship anginayo noma wami. Mara ngi-independent, ngizijamele. Unanda complainer he anginalokhu angingeni because uyasebenza akanamntwana amondlako kosa azenzele yena, hayi ukuthi angimthandi njengomzali no. Naye akabe independent for herself ngoba mina nginabantwana. I have to carry my kids on my back. Ngingathi ngiguga abantwana bami ngibuye ngiguge naye. Okay wakhetha ukuthi angeke angiguge. Uthando emntwini babumnguni angeke uliforce. Yes. Okay. Ngoba ugogo wami angitshela amanye amagama wathi nanoma ungakhotha phasi mntwanami usazokutshela umama wakho ukuthi la phasa ukakhothi kuhla kusiclean khanogo. Okay. Isithombe engisivezileko bakwethu la kusithombe njengoba ngiveza ekutheni it was somehow a blessing in disguise ukuthi anikelwe amatamati into efana nalezo.
uMiss Itumeleng la namhlanje sekangusomahwebo namtjana sekangunomahwebo nedinga ngokuthengisa amatamati namhlanje she's got i-fleet yemodere azichathisako ngaba semingcwabeni kusemaphathini kuma-graduation imishadweni into efana nalezo so ugogo bekukhona kutshalako phezu kwakhe so elke nyaka ngoSeptember kune-car show yakhe uItumeleng la kuza khona imodere nangakhe uzokuchiya imininingwana yakhe ekuphelweni amhluru kwehlelo then sirage siye phambili Sehla anginikelele ithuba kuwe Mswekhethu uragele phambili ngaphambi kobanyana uphazanyiswe bekukhona umbuzo ovelileko ekutheni kubangelwa yini Angithokoze Mnguni ngincancabeze gudi ngoba sinabo umakhelwane la nanoma iye angithokoze godi usesi uItumeleng lapha ngithi mina ikulumo ayivezako kuvuka kimi ukuthi nasele asezingeni akilo promotion without preparation it's a suicidal kuveza ukuthi nawungakahlungwa wakhutshulwa esitulweni kukufa lokho so ugogo angimthokoze khulu kuwe ekuprepareni before wenzani ukhuphuka ngathana wakhuphuka ntangi ungakaprepare ntwana kwethu ngangikhuluma nje ukuthi mhlambe nawe ubangwa nenzili nalabo abanye angimthokoze ugogo angibuyeke bese ngiphendule umbuzo wakho Mnguni ngithi mina Mnguni akhe ngitsho ngithi mina namhlanje sisila ku podcast igeneration esesikiyo Mnguni ngilefundileko ukuthi izinto ziyakhulunywa izinto ziyakhitshwa you have to cough up so that ukuthi bese uyaphola abantu bakade Mnguni nangathi uqalile akusiba abantu abaphola nini nanini ngoba into zakhona kwakuthiwa ubuza umbuzo kuthiwa bathi uyadelela manje umuntu usuka ku relationship edala from the past relationship to new relationship asesenenlonda leza ezisamphetheko Mnguni ungaye esitolo yokuthenga igrocery ophethwe indlala ngoba uzokufika lapho uthenge nezinto ezingathengwako ufika uthenga ini uthenge igrocery encancane iya esitolo Mnguni usuthi ngiyangiveza ukuthi ungangeni ku new relationship old relationship isese namanceba kuwe ingakho abantwana abaneke namhlanje sibahlukumezeka bahlukunyezwa ukuthi umahlangu uyivezile lokho nakathi nawubona lo mntwana lo ubona kwangathi ngilo yamntwana loya usesakhamba nesithunzi sakababa loya alo ingakho abantwana abaneke ngesikhathini sanje bayahlukumezeka bahlukunyezwa ukubana abantu abakapholi Mnguni abakasuki kuhle entweni ekade bakiyo basabambelele nanoma basukile kodwana imimoya isasale kibo Mnguni abantu abanenge balimele khulu ngiyathokoza nje si generation etsha ekhona ukuthi iveze izinto zakade zazigadangela ukuthiwe into lena oyiveza ko buhlola lobo uyahlola alo thina siyathokoza ngoba igeneration le ekiyo le ubuhlola asibazi sesizwa ngobathu siyayiveza into ebesephepeneneni ingakho namhlanje umntwana nakuthiwe bathi ngokwabantu uyavezwa isibongo sakhona ukwazi ukuthi bese impilo iragele phambili mare kadeni izinto zazigadangela khulu ingakho thina ke ikakhulukazi thina ngithi mhlawumbe igeneration ehlukumezeke khulu ngingatho njalo ngithi iyahlukumezeke khulu ngoba izinto zazisafihlwa khulu emvale alo thina ke singcono ngoba siyazihubhulula nanoma into le isesekhona emirabhini kodwa ngiyacabanga ukuthi kusuka la kuyaphambili mhlawumbe singayihlanza ngeend nangejiki bese iyasuka Mnguni ngiyathokoza Sehla ngiyathokoza ngikuzwile Sehlanyana Sehlanyana Mnguni ngikhona uyangizwa Mnguni ngikulalele papi uyangifunyana ngamnandi khulu nasindaba la emfulana ngapho na izulu liyathela ngapha usezulwini solomkana usizwa ke simagarake sibone bonyana lisibekaphi Sehlanyana kilokhu okuphendulwe ngubusehla nalokho okukhulunywa ngiyo iso sonke isikhulumi esibe nethuba la ngombono sibabantu abatsha ngengikuphi engakostebe sikwenze ekutheni
singa carry over namtshana si-inherite lokho bekwenziwa ngabadala bethu sikudlulisele ebantwaneni bethu. Singayistopa sinjani mhlambe Ngiyathokoza. into enjengaleyo from continuing? Ngicabanga ukuthi kuzosinceda into yokuthoma ekulu nekufanele siyenze ukuthi sidile nge-personal experience. Inyembezi zami azibe yinjabulo yalo ngilamako. Inyembezi zami azibe yinjabulo yomntwana ongilamako or yalo engimkhulisako, ngoba ngingavumeli inyembezi zami ukuthi zigcine ziba ikinga. Kwesibili ke ngicabanga ukuthi thina ngoba sisizukulwane selwazi, we are a generation of information, so ignorance won't help us since we are in the generation of information. Thina sisizukulwane selwazi ngoba ilwazi ngilo elizosihelebha into enye nenye mde uyazi begodu uyazi ngokuzeleko. Ukuya phambili into ezosihelebha ukuze ukuthi into le ingadluleli ebantwaneni bethu nalaba basilamako. Into nasi indokubibha imlando. Into yokubibha imlando yenzeka nakuma-relationships. Abo ngoMvulo wenze so ngathula, ngoLwesibili wenza so ngathula, ngoLwesithathu wenza so ngathula, ngoMgqibelo umuntu wakhona ayikho into ekulu omenze yona, umenze nedinto encane mara uthunuka isilonda esincane savusa isilonda sangomvulo. Umuntu asibaleke nge-ignorance wathi ngipholile. Kuhle kuhle into ezosihelebha is to deal with our ignorances and face our pain. So ipain yethu uyifesa njani ipain yakho? Ukuthi uqalane nayo uyikhulume. Ngelinye ilanga ngathi ngilimele mnguni ukubonakala ukuthi sithanda uku-avoid ama-pain. Nangilimeleko ngabethwa ngesigidi. Ngathi man ke ngesibhedlela ngifuna ukuthi ke ngithole umuntu ozokukhuluma naye ukuze into le ingabuyi igodi ibusehla. Kani nangihleli phasi lapha bathi kingakho akusikuthi wena ubethwa ngesigidi ehloko, mara kukuthi lo muntu omthembileko obucabanga ukuthi uzonginaka wahluleka ukunginaka. So inkinga akusizini londrezi zona ngokuya kwehlaziyo abayihlaziyeko nabangilaleleko kuthi no inkinga akusizini londa, mara inkinga ukuthi nangilimeleko lo muntu engangithembe ukuthi uzonginaka enilondrenezi wayengekho ngaleso sikhathi. Yeke ke inkinga ukuthi khange ngibe nomuntu ozokwazi ukuthi angihelebhe nofana abeseduze kwami azokuthi don't worry, ungawari, nakunje uzokwazi ukuthi kudluleke. So ke nasibibha imlando sibanga into ekulukulu. Abantu abanengi kuthiwa he usiperebetshana uMadzela kobandrazi u-abusive. uMadzela kobandrazi lo ubangwa ukuthi ubibha imlando. Indoda ifela ngaphakathi, indoda ayilili, mina ngingusilaga ngilili, usilaga kawazi kanti sibibha imlando. Bese-ke umuntu uyokuthunuka kancane mnguni bese uya-exploda ngesibanga sokuthi ubibhe imlando. Kwesibili ake ngifunde nalivesi kanengi nasifunde u-Efeso chapter 6 hayi siphelele lapha kuverse 1 noverse 2. Ake silalamele uverse 4 oyala ababelethi nasewukhulumile ngokuthi abentwana mde bahlonipha ababelethi. Akhe sizwe ukuthi umtlolo welizwi likaZimu wona uthini. Umtlolo uthi incwadi ka-Efeso indima ngesithandathu chapter 6 verse 4 ngiphethe ngesindebele ithi, nani bobaba ningabathukuthelisi abentwana benu esikhundleni salokho bakhuliseni efundisweni nemiyalweni weNkosi. Yabona? So ke seyikhalimile ababelethi seyikhalimile abentwana iyabuya iqondisa ababelethi. So umthetho lo ukuze ukuthi loya wangaphezulu
ube rehe nalo wangenzasi awulandele. As much as abentwana kufanele balalele, nabazali kufanele bangabathukuthelisa abentwana. Kuba nomzekelo ngasikhathi umuntu alahlekelwe yimali ngikhaya ambelethi nakusuka la kanti yena uyifihle ngaphasi komsamela, ngitsho uyazi ukuthi yena uyifihlile. Nakusuka la anithuke nonke athi imalami beyilapha. Emva kwalapho ayithole bese umbuzo ukuthi nayaqeda uyayithola uyabuyela athi bantu bami ngiyaxolisa ngiyifunyene. Inkinga ukuthi umbelethi nako nomntwana manqana amathuba ukuthi abuye axolise. Yeke-ke kubalulekile ngoba into emotshwa ikulumo ibuye ilungiswe ikulumo. Umbelethi abuye emntwaneni athi mntranami ngikonile ngiyaxolisa, imali ebengiyizuma leya nasi ngiyifake ngaphasi kwesamende ngiyifunyene. So-ke izosihelebha ukuthi siye phambili, asingabiphi imlando omunye nako nomunye akukhulunyiswane, kungathiwa kama will find him, uNkulunkulu uzongilwela. Ngasikhathi sithi sithatha nolaka lethu sithi uNkulunkulu uyasiphendulela ngolaka lethu. Akunanto enjalo. Umuntu nanoma ungamhloya kangangani uzima ngeke abulala umuntu batsho ngoba wena awusamfuna empilweni. Uzima usithanda ngokulingana uzomthatha ephasini ngoba isikhathi sakhe sokuphila sesifanele, hayi ngoba bekaloya, hayi ngoba bekangitsotsi, hayi ngoba kalaleli, mara ngoba isikhathi lesasiphilile uzimo leso umuntu asiphilile uzimo sekathi kuhanaho. Yeke-ke ababelethi abakhulisa elithi iBhayibheli khulisa umntwana ngendlela ezokuthi nasekamdala angasuki kiyo. Angiyibambe lapho baba omkhulu. Ngiyakuthokoza Msehlanyana. Angithathele lithuba bakithi just 2 minutes solongana nisa prepare imibuzo yenu namtjana imfakela yenu namakhe ngiyokupuliketlele. Right, sirakela phambili bakwethu. Ngiyathokoza Msehlanyana, uzwakele mfana omdala, uzwakele hle. Lo umbuzo engiwubuzileko akhe ngiwuqondise ngakuwe njenganje. Ngibuze bonyana
nange uthi uyachecha uyayelela wena njengomma omutsha namtjana umbelethi omutsha, ngeke iziphi indlela ongakha ngazo abanye abantu ekufuze bonyana sizilandele ekutheni sikhulisa abantwana bethu? Ngithokoze Mnguni. Baba Mnguni, ngicabanga ngokwami ukucabanga. Ngibona ukuthi igama elithi uthando asilithathi silibeke la koste libekwe khona. We normally say I love you each and every day. Inengi lethu alinga understand ukuthi umuntu nakathi I love you usuke atsho ukuthini. Kithi ngibona ngathi it's a normal word nje you can use yokubrusha off ama feelings, yokubrusha off umuntu ukuthi akasuke phambi kwakho, and of which unga practice uthando. Kune verse elinye lithi God is love. So ngibona ukuthi nangithi ngiyayicala ngiyayijikisa, nasingathatha uthando salibeka ngaphambili, izinto eziningi ubuhlungu obuningi singabusula, because each and every day siyadlula ezimeni. But nawumntwana or nawumzali, if you are in a place of love, ihliziyo yakho igadwe luthando, ezinye izimo zithi zenzeka ungakhoni ukuzithatha uzenze isilonda phezu kwehliziyo yakho, because wena usuke ulazi uthando ukuthi liyini, uwazi ukuthi uthando livuka kuphi liyapi, because you know the word ethi love itsho ukuthini. Esikhathini esiningi Baba Mnguni, into engiyibonileko ukuthi i-behavior ngiyo eyenza ukuthi ekugcineni singaboni u-wrong no-right. Ubaba uBusehla unathi lapha ukhulume iphuzu elikhulu lakaSori lakuthi ngiyaxolisa. Fana nomntwana, umntwana uzombetha. Umntwana noqeda ukumbetha mbuyise. Lisa ukuberegisa amagama abuhlungu emntwaneni, injakazi le khwatla. You understand? Yazi into le like ngimntwana wakho ngiyinto njani, like amanye amagama awamakhi umuntu engeke avuka amakhile. Umntwana uyambetha, noqeda ukumbetha net naselathulile nawe sele ukhama, thatha umntwana umbuyise ngakuwe uthi yazi baby, yazi why ngikubetha, because 1 2 3 azifuneki and izinto ezingakakosti ukuthi dele uzenze. Iproblem mina engiyibonileko ngabazali bethu bebasitshela izinto with no reason, and abantwana banje bafuna ukuhlalusethu, bafuna ukuthi umchazele umntwana ukuthi why do you say I must not stand on the door ebusuku mama. Angithi bakhuluma nesikhuwa, uthi net namchazisela into bese athi why. You must have an explanation ukuthi why ukwenza lokho. Like nanoma ubethu umntwana, if you beat a child out of love, umntwana uzoku-understand ukuthi why ngibetshwa, and uba nespace and nesikhala sokuthi acolele entweni kade umbethela yona. Kufana nokuthi uthatha umntwana uthi net asangena okay ubuye ukudlala ubuye esikolweni for example, uyabuya uphethe inyawo uphethe inyathelo ngezandla, awumbethi njengomntwana kuhle vele ligotshole manzi vele koste babethwe bona ekugcineni. Uyamchazisela ukuthi angifuni uhlubula inyathelo esikolweni ngoba uzozilahla, and walahla inyathelo ezikona cost me ukuthi I must take out imali ekoste yenze 1 2 3 yokuthengela wena inyathelo. Umntwana must understand why is getting the beating at that time. So that's why ngithi now betha umntwana out of love uyakhona nokumchazisela, but now umbetha out of anger. Cabanga uthatha ibhande uyibambe ngechaspereni uyokubetha umntwana ona 7 years or ona 10 years. How do you ufakane engcondweni yomntwana loyo ukuthi vele yingendlela abantu babetshwa ngayo? Now ubethe umntwana ona 15 years umbetha ngamaguduva ungubaba uthi nawe bakho abantwana babethe ngamaguduva ngelinye ilanga net nakakwenza imrembe. No, uzwakele Duli, thank you so much for that. Sesinokuthula,
ake ngiveze naku tatabo ngibonile lapha phasi ubhalile ukuthi ampuri kwangase ugqinile ukuletha umphefumulo ephasini ngonobangela we-experience obe nayo nezalamane zakwenu nababelethi. Angikuvezele dadwethu ukuthi it is your responsibility to break i-generational curse nangabe ikhona. Lokho okwenzekileko emva le funa wena ukukujugulula namhlanje siwenze isiqiniseko sokuthi kilaba bakho abantwana loya monyane loya awubi khona. Ukubaleka angeze kwahelebha dadwabo. Kuhle ukuthi uyiface into and want to change the situation yamuva uyilethe ibe ngiya namhlanje. Ngiyathemba bonyana umntwana wakho kuwe njenganje uliqanda. Yeke angeze kwenza ukuthi lo oliqanda kusasa uNkulunkulu nakakubusisa ngomunye ungamphatha njengesithondo. Njengeqanda ophatha lo angilo kuwe. Nalo landelako nenge wena ungafuni begodu ukuthi ngendlela okhule ngayo akhuliswe ngayo naye. Then it is your responsibility to break that generational curse. Angazi dadwethu ungizwa kuhle kulokho na. Thokoze baba uMnguni, ngikuzwa moya. Yeah. Ngoba ngiyasaba ukuthi nangakhe ube na that mentality namtjana naleyo ngqondo leyo kungenzeka kusasa lokho kumochele wena ifuture noma kumochele wena kilo ozokuhlalisana naye nenge kumuntu othi noma ngifuna umsanyana namtjana ngifuna umrazinyana olandelako wena awukho kulelo hlelo lelo tot bekufinyelela la ekutheni lo muntu aphuma chinge ngaphandle ayokwenza umntwana ngaphandle. Then kuyamorosakala ngikhaya nenge kungasekuphuma ayokwenza umntwana ngaphandle uchiya wena qobe dry uintroduce umuntu omutsha empilweni yakho nofana empilweni yomntwana. And then kusasa lo mntwana sekanenye into engcondweni yakhe ekutheni nakuba abantu bembaji umama bekabatshentsha nami ngingakwazi ukubatshentsha nenge kumntazinyana. Kodwa nakumsana uyabona ukuthi umma nakuba abantu bembaji uyabatshentsha. Then nami ngingakwazi ukubatshentsha abantu bengubo kusasa. As much as you are ahead, but let us be careful ukuthi ayilimazi lo ongemuva namtjana lo omncane. Ngiyakuzwa baba uMnguni. Yes, icabangisise dadwethu, icabangisise and then see to it ukuthi uyakhuleka kuba uNkulunkulu ekutheni akusize ukuthi idlule this thing, because nangadlulile ngiyasaba ukuthi bazokumochakala nomtjana ake ngithi bazokumunya okunye okungasimnandi ngoba ngiyathemba uma uchadile Hawu angikachadi na. awukachadi and akekho umuntu wengubo ongakufisiko ukuchada. So kusasa lo ohlalisana naye uyakuthatha ukuletha ngikhaya and then uyafisa ekutheni nibe nabancane wena awukho lapho. Kusasa uyobizwa ngelinye igama elibuhlungu kuthiwe ulibuya. So sele ulibuya lo mntwana iyamlimaza ngoba uyokuletha omunye umuntu no empilweni yakhe. Ibalekele ake ngithi ikhulekise dadwethu. I've never experienced that. Angiyazi isize yenyathelo bekade ulibethe kodwana ngiyafisa ekutheni uNkulunkulu angahelebha ekutheni udlule ebuhlungwini balokha namtjana ebuhlungwini ebegade ukuthwaliswa babelethi. Now you are not doing things for yourself, but you are doing things for your loved ones. You are doing things for omfitshane ongemva kwakho. Ngikhuluma ngolilako, ngikhuluma ngomntwana. Esikhathini esiningi sibabelethi abatsha mina vane ngithi
angisenzi izinto endleleni ngizenzela mina kodwa ngenzela engihlala nabo namtjana abaqalelele kimi kubantwana nabayongibona ngichinga le nale angeke basathi ubaba uchinga le uyahluleka kuloya uyahluleka kodwa ngelimi lendleleni kuyokuthiwa ngiyingwaba bana ngivala ngokutsho njalo mina ngitsho ngithi dadwethu uNkulunkulu ahelebhe kwamambala ukhuleke nawe ekutheni ayisuse abususe lobuhlungu okhe wahlangabezana nabo ngaphambilini Sehlanyana sisalele 10 minutes papi ake nginikele wena esikhathini sanje mhlambe ube namezwi ozokuvala ngawo nozowachingisa ake ngithi kudade unokuthula no itumele marutumele lwampurise kadlulile and esikhathini esiningi yena ngathi uyinqobe msinyazanyana man uyinqobe msinyazanyana ngoba ampuru kubonakala kwangase kadlulile kulesa simo lesa kodwa udadewethu usesekiso isimesa ngonobangela wokuthi angafuni ukuletha olilako ephasini ngesibangalesa akhe ngikunikele leli thuba Sehlanyana. Ngiyathokoza baba Mnguni akhe ngithi ke ngimzwile nakanabako udadewethu ngesigameko nafana ngenkinga aqalene nazo nalezi ezakhe isilonda mntwana kwethu ungavumeli igibhide lakho lilimaze ikhanana lakho. Hey Jesu uNkulunkulu nakhipha abantwana baka-Israyeli eGibhite nakabakhipha eGibhite baye ebhudwini nabafika ebhudwini bacomplaina kuMoses bathi la sesihlupheke khulu ngcono sibuyele emuva amehlo abaqale phambili mara ihliziyo yabo isabambe izolo labo. Ungavumeli izolo lakho lispoile ikusasa lakho. Ngiyavuma kusimnandi khona ngeke kwamnandi kodwa ungavumi bona la ubuya khona kulimaze iphambili lakho. Ngasikhathi uNkulunkulu izimo esidlula kizo azilethwa ngisathane. Uzimo uyavuma ukuthi udlule kiso ngoba kunobuhlakani kune-wisdom ozoyithola kilezo zimo ngoba abanye sikwazi ukukhuluma noma sikwazi ukwenza lokho esikwenzako ngenxa yenyembezi nosizi esadlula kizo. So-ke inyembezi nesizi odlula kilo ziyawakha wena ukuthi ngakusasa ube nejamo thile elithileko ukuya ngezimo ingigaba nenyembezi odlule kizo. Akhe ngithi begodu ababelethi ngasikhathi i-discrimination nabayiletha abayilethi banqophile bayiletha ngelimi lesibeni esithi unintentionally bona bayikhuluma ngasikhathi bayenza sakudlala ene ngasikhathi bayenza bangekho aware ukuthi thina sizizwa njani lokho nabaphatha abanye ngqono kunathi. Akusiyo yonke into abayenza banqophile ngasikhathi le discrimination ngasikhathi ifika bona bangakanqophi. Nangicabanga ukuthi nangabe umbelethi akho bekazi ukuthi lokho kwenzani kini ukuthi aphathe omunye umntwana njani angicabangi ukuthi bekazokuchubeka nakho mara uchubeke nakho ngoba ukwenzile lokho mara umnqopho wakhe bengasikho ukuhlukumeza. Mekuduke ukuragela phambili asidileni nge-ignorance kithi i-ignorance asiqapheleni asivuleni amehlo siqaphele amagama esiwakhulumako. Words will always go a long way because amagama they are so powerful ukudlula isihlahla
uze umuntu athi mina ngiyahlupheka, mina vele ngiyabandlululwa, ugcine nayo uyitshala. Amagama ayingozi khulu. Akhe ngithi-ke ngasikhathi anginakuthi haye kunento esiyenzileko ukuthi abazali basonde. Ngasikhathi umzali uyakuzonda nofana akubandlulule ngenxa ye-experience yakhe, nangokuthi nje akufike ukuthi angakuthandi ngezimo ezihlukahlukeneko. Yeke asingavumeli kohlekele kithi nathi sibe njalo, mara indlela engcono ukuthi singazibalekeli intwezi. Uyazi ukuthi unenkinga leyo, nqopha kiyo, ukwazi ukuthi udile ngayo. Ngasikhathi abantu sithanda ukuthi siyadila ngazo inkinga, kanti siyazibalekela, simatshatsha. Yingakho isiphetho sendaba ugcine sewuzobathi umuntu uzibulele ngoba bekangekho strong enough. Umoya wokuzibulala umoya wokutshatsha. Umuntu uzibulala ngoba ulitshatsha. Yeke-ke dadewethu, thandaza, dila ngayo, bodla la ufanele ubhodle khona, ukwazi ukuthi lesi silonda sikwazi ukuthi sidlule. If uthandaze, no uthandaza, uNkulunkulu uyayizwa inhliziyo yomuntu, and khulukhulu khuluma ngayo begodu ubone nangendlela oyaziko. Ayikho into engifisa, iziningi izinto ezenziwa abazali bami, ezinye hayi ukuthi zi-wrong, mara sangizithandisisi, okungangokuthi angeke ngazibuyelela mina ebantwaneni bami. Yeke-ke kunezinto ozibonako ebazalini, le ngakwami angizuyibuyelela. Abangenzi ngizonda ukuba mzali, mara le abayenzako mina ebantwaneni bami ngizoyenza ngcono. Mina ngizokufundisa bami abentwana ukuthi kuhle kuhle umntwana mdele umthande njani. Baba Mnguni, ngicabanga bona ngicedile. Ngikuzwile Msehlanyana, thank you, ngiyathokoza. Sesinokuthula, nangakhe ke ngibuze mama, ngaphambilini ke wathola mhlambe a professional help ukuyokukhuluma nalabo abahlungelwe, ukukhuluma nabantu abahlangabezana nemiraro ampura ke ngithi owahlangabezana nawo wena? Awa baba Mnguni, akaze ngiyenze into enjalo, and to be honest ngiyathoma nokukhuluma ngesimo ebengidlula kiso mina. Angisimuntu nokukhuluma, godi angibambi icubu, and uzimu wangenza ngaba sidladla ngoba ngikhona ukukwata. Okay. Into yenzeka nje ngidlulise, mara ngazitshela ukuthini angeke ngikhohlwe la ngibuya khona. Okay. Yes. So now that this is the first time ukhuluma kuleli hlelo elithi ungafeli ngaphakathi asikhulume, ngakho konke sekukhulunyiwe namtjana unikelwe khona, kunomahluko omncanyana ovelako namtjana kunalokho okuzwisisileko kilokho ekukhulunywe ngakho ngibo bonke abakhulumileko la? Yes, ngizwisisile, and ngithini ishe isindebele sama sikho good, mind you ngingwakwamahlangu, mara yey. It's fine. I've learned a lot, and ngithethe okuningi ngikubekile kuhleli la ehliziyweni. Ngingatsho ngithi kungisizile because I feel a lot lighter. Yes, I feel a lot lighter, and I would say thina si generation le, like in this era yethu ye generation le sikiyo, I would say I'm not encouraging ukuthi sibe ne soft parenting kubantwana bethu, but ithando noxolo ngicela kube ngizo ezigqilako ezidosa phambili, then lapho uzokhona ukuthi ubonise umntwana akhe indlela eright nokuthi ekukhuleni aziphathe njani, unlike ukuthi umntwana kosa azifundise izinto. Ebuhlungu into leyo. Mind you, sikhulisa abantwana babantazana. Take for instance i-story lesi sakacwecwe. Yes. I-story lesi sibuhlungu kangangokuthi ngithe nangilalela, I couldn't even go forward ngithi ngiyasilalela cause ngizwe ukuthi umamakhe athi naye yi-victim ye-rape. So ngasigcina lapho i-story leso ukuthi singilimazile. Angiyazi i-rape, I've never experienced such, but ngoba ngimntazana ngikhulisa umntwana womntazana, ngiyayazi feeling leyo ayizwa.
So ngithini into mina imoto yami, I'm always saying kubantu, I'm one of those abathi ba-different. Yes, singafana kodwa ngi-different in not so many ways, but ngendlela mina engizitshela ngayo ukuthi angeke ngivumele izolo lami lingitshele ukuthi ikusasa lami liyoba njani. It's up to me. Like I must take responsibility ngempilo yami, ngekusasa lami. And yes, ngikuzwile na uthi wena wazitshela ukuthi izinto zenzako awusazenzeli wena, uzenzela ama-offspring wakho. Lokho ngikuthethe ngikubekile nami. Nje into engiyenzako vele sekuzokuba ukuthi vele ngiyenzela umntwanami. Ngiyathokoza bakwethu ningisizile, ngiyathokoza. Sithokoza kwamambala mama, sithokoza wena ekutheni awuzange ufele ngaphakathi, ukwazile bonyana usondele ukhulume. Yeke lokho kuhelebhile ngasikhathi ukufela ngaphakathi ngikho kubulalako, kugcine lo umntwana omthanda kangaka angasenayo umbelethi ngenxa yokubulawa yi-depression, into efana nalezo. Sikuthokozile mama. Tuli anginikele wena leli thuba utsho amezwi wakho wokuvala. Dear Baba Mnguni, nepanel yoke sisinokuthula. Mina I don't have much to say kuwe. Ngiyacabanga ukuthi nanoma mhlawumbe ungafuna i-live stream le ukulalelisisa konke kade kuchiwo la, ubaba Mnguni ukuthi akuthumelele yona godi so you can recap. What I can say mina ekugcineni ukuthi let's remember ukuthi hurt people. yeah. Umuntu olimeleko kulula ukuthi alimaze umunye umuntu. So empilweni I know ukuthi kubuhlungu, but let's have boundaries. Number 2. Number 3, self-care, ukuzinakekela. Ngiyazi ukuthi asikakakholelwa kakhulu endweni zabo ma-counseling and psychologists. And ama-psychologists, they are expensive, what. There are free places la sithola khona i-counseling, abo family care ikhona, la uthola khona i-counseling for free. And the other thing, ekosde sizifundise yona, it's okay to let go of ama-relationships that they don't serve you. It's okay. Like if ever ubona ukuthi umzali akakusave, it's okay. Yes, wakulethe emhlabeni. It's not your fault ukuthi ufike la ufike khona or isimo ocalene naso sibhlungu kangangani. It's okay to let go of relationships that they don't serve you, and ama-relationship akuhlukumezako, whether kusekhaya or whether kuse i-relationship leyo yokuthandana or it's friendship. I-relationship engakuseviko, it's okay to let go. So in closing, nginguDulishi, ngingumamkwena kayi-1. Immediately when I go out of this world, ngi-exita, I won't come back, and akuna i-second opportunity of coming back and doing life. I-life ayina manual, i-parenting ayina manual. Asithandraneni, sakheni uthando, sakheni isizwe esinothando. Ngiyathokoza Mnguni. Thank you Tuli, ngiyathokoza. Angithathele ithuba nginikele wena Sehla omkhulu ngemva kwe-2 minutes. Nginikela wena leli thuba leli. Ngiyathokoza mgcini sihlalo Mnguni, ngithokoza kakhulu ithubeli onginikela lona bonyana ngithatha ithubeli bese ngiyavala na. Ngithi dadwethu nokuthula man, ngithi mina ngasikhathi umuntu ipain ayizwako igcina semlidela kujoyness. Umzekelo angithi mina nawuphethwe lizinyo uya kwaDoktere bakuhlaba injection ukuthi ungezwa ipain nabakhipha izinyo, kodwa na uya ku labor ward
angisengakezwa kuthiwe uma nakayokubhebha uthola ipain mara ekuveni kokuba kudlule ipain leya uphume esibhedlela ngejoy. Inyembezi zakho mntwana kwethu ngelinye ilanga ziza kuphenduka esi ekukuthi ubhukude ngelinye ilanga bese ucrosser over bese ngelinye ilanga uba nenjabulo. Ngithi mina elangeni langomvulo lichingile ngithi uzima kuchudubaze mana ngelinye ilanga bese uba right emoyeni. Yathokoza. Akhe ngikuliketlela ngiyabuya ngizokuvala. Nangathi iphulaphula iketlela leyo. Kanti uselana hlalela upuli iketlela nje. Rareki na. Yes. Mara ngibona kusela musikani udleni phambilini. Wakunini pulo mara selokuka ramatharila akaphumi ngeketleleni. Asangekho nje umnguni I hope ngizozwakala nomusic ozangemuva. Bathi kunama signs that you should look out for when you're dealing with a toxic parent. Right. Umzali. Oh, okay. Qhubeka. Mnguni kunikela Wethu. uDulish uyacadelela uDulish la usakhuluma. Oh, okay. Yeah, kumnikela ne 2 minutes. Bengikulinde Not a ukuthi problem. bosayokupula iketlela ngathi jama khe ngidlulise umlayezo naka omncane ukuthi umuntu identifya njani ukuthi udila nomzali otoxic. Umzali o-self-centered, number 1. Yonke into it's about yena. Ama-feelings aconsiderishoko ngewakhe. Umzali o-emotionally explosive, like umenza into encane. Uwenza ini, like into yakhe yonke it's overdone, especially into ehlanganisa ama-emotions. And then enye ukuthi umzali overshareawo. I know ukuthi sithi koste sihlale nabantwana bethu sibacocele senzeni, but you don't overshare kodwa izinto ezikulu, even izinto zakuma bedrooms. If you are a married couple, utshela umntwana ukuthi ubaba kungenza lokho. That's an emotional abuse ngokwayo yona iyodwa. Umzali ofuna ukuthi each and every time nakakhulumako alalelwe, a parent that seeks control of everything. Even nawe uyindoda, umzali ozofuna ukukulawula selunumuzi selunolukwakho, umzali otoxic loyo. And nathi nomzali harshly critical, like yonke into yenzakaza ukuthi uthenga ikoloyi, mara ungathenga isikorokores, uthenga ini, mara ini yenzeni, into zakho zonke azicriticizeako. You should know ukuthi you're dealing with a toxic person and a toxic parent. Thola i-exit point yakho lapho. Thokoze Mnguni. Thank you, siyathokoza Duli amezwi akhako. Sithokoza kwamambala. Bakwethu it is now almost 22. Isikhathi sethu sigcina lapha namtjana ke ngithi ilife yethu iphelela lapha. Kini nonke ebenikhona ngaphakathi nenisherileko enibe nemfakela nabane comments into efana nalezo, sinithokoze nonke kwamambala. Angithokoze ebusehla, ngithokoze ebusehlanyana, ngithokoze D, ngithokoze sesinokuthula. Ngithembe bonyana uzwe konke. Yes, ngizokwenza njalo i-live le yonke uzoyifunyana mawuzokufollowa this page, and then nawuzokuya ku-link ye-YouTube uzoyithola ku-YouTube le live ngendlela ingayo.
mhlambe just for you to recap uzwe konke ebekade kukhulunywa, because okwanje kanje kungenzeka okhunye kudlule into efana nalezo, kodwa ungakwazi bonyana uyifunyane elangeni lakusasa ku-YouTube under iZanonke podcast. Nginithokoze nonke kwamambala bakwethu. NgoLwesihlanu siragela phambili ngenye yama-topics ezokulandela. Abantu they will send ama-topic ekufuze bonyana mhlambe sikhulume ngawo, nenge bangakathumeli kukhona ama-topic already akhona amanye, then sizo-checha ekutheni sifunyana bani umuntu ozosiragela wona. Nginithokoze kwamambala bakwethu. This is Zanonke podcast. Ungafeli ngaphakathi, asikhulume, singafani nebakade bafela ngaphakathi. Namhlanje into zichukulukile, sikwazi ukuthi siqoqe ngila ula ukhona, kubonakala kwanga sisendaweni yinye. Ungafeli ngaphakathi. This is Zanonke podcast. Injalo, ngithokozile. Just 2 minutes. Zilayo Raba Not